Anya laki din! Nay, nagsapa ka man nagparada dito yung paradaan, pare. Maruruda kaya balay. Diyak pa kidinanganan Napudot yung ulo manag. Apaya, pare. Ha? Anya ti pagkaskastaam. Diyak kaya ti sinabi, itlog kan hotdog. Makauma, isumay lang nga isaon. Nay, agriri ka. Imbag hindi at ada sidaan nyo, pare. Apay nga siya. Tuyo lang ti paspasidan ni Bakagaw. Kita, nagragsak ako. Kita, anak. Nagragsak ako, pare. Tara, kilata mo na tao. Wan nga raw, nakaisam ka kanayaw. Ay, amaw mo niya ti sekreto, pare. Ada sekreto? Anya data? Santo na sekreto no ibaking ka. Uray mo lang katakatawa. Anya data sekreto maya? Ay, aktibo, pare, aktibo. Pasaray rin ang Mawata mo natin kahit ko sa umutan. Ay, dahil tagaro ti parikot ko, pare. Saan kami mo tin nga kakaidakin ni bakit ka? Aba saan? Ay? Ambom no sino ti kakaidana? Dagiti apo ko may. Nay, abay nga. Ay kipapawiraan ni Lloyd na dagiti anak na kada kami. Tanda trabaho na nga agasawa. Iso apasaray maturog damutin ni Jebalay may, pare. Ay, dahita tinarigat, pare. Kasano kayo mutin nga agasawa? Kasano pa yung kahit pagkasapulong, pare. Bay amon adayta. Mawata kita. No, apay ka na yun, anapuno. Dahita ulong, pare. Naimas ti sidaan tayo italakay, napanak na kitsinda itay, kat gimatangak iti karni ti baka, iso da ito ilutlutok ita. Ay kat nasaya at ano kasta? Beef stick ti luto na, ta iso ti paborito. Nagiti apo ko ngay. Inalaida ni Loida. Ay kat nasaya at mat ano kasta? Ijay da ka nubalay da maturog ita arabi ay. Ay kat nasaya at ano kasta? Kanayon kumakasta Ngay balay dati pagturugan da. Saan na dito'y balay? Nana! Tata! Nay, Loida, adda ka mo, tanak ka. Mabalin ka din nga isublik da dito ubing? Tapay. Kagapgapu da lang dito'y balay. Isublim manan ida. Kasano? Ag-overtime mat nila kay ko. Siyak mat, ada seminar mi ija bagyo. Ay, unay mo daytan. Ay, katiyag mo ida dito yun Wan nanang, itulod ko ida inton madamdama dito'y balayo. Ay, awan manain. Anya ti awan manan nga ibagbag ang pidrang. Saan ako na mabisay? Payakas dyan ni tatang nanang. Kaslama di tirik nana. Kasta na dayta. Kanayon anapudot ti ulo na. Diyak man amuno apay. Diyakon maaw-awat ang ti ugali na. Ilutwak lang arudan iti naimas asidaan na. Ang kastamanan ti jar na. Hay, diyakam mo. Hindi mo ko na, nagpasada ka rabi ay. Unan Anya pa yan ngay. Anya ngay ti arami, dagtitabalay me. Katadaman ng dagiti apo ko me. Apay, di lang makadlawan na baka mo parang. Kinabayag mga minan na nag-menopause. Kaoray kita ti piktura ka. Malaksi na naungat ka. Ay, siyempre, Joseph. Apay, anya tinadlaw mo kanya. Kaslawang gaganay gaya paray. Matay samot yan ti parparya paray. Lakay, dagasandak ka no dagiti kakadwak ng seminar ija bagyo. Sikan ti makamo dito'y balay. Wen, saan ka madanagan, bakay? Excited akon sika.
Bagyo, here I come. Kit anya nga iti makuna dagiti naganak mo. Kit agaw awer damanan kadagiti apo ko dang upat. Anya nga iti makunada. Uray man no sanda akayat, awan maramidan da. Amom, adanadlaw ko ni tatang. Ha? Anya day tanadlaw mo bakay? Kaslasan na mo akayat nga itulod ko ijay dagiti ubing. Ngamin, itay simang petak ijay balay nga imbagak nga ijay pailaang dagiti apo ko da. Nagmisuot mo na pimanaw. Ne, apay ngay nga ta. Jakman am mo lakay. Anya ti pa nagkunam. Nabannog mo't siguro na. Agasam nga main. Tapasaray inaldaw dagiti ubing ang maturog ijay. Katuan ngam awan matararamidan da. Dudwa dalaang matijay balay. Ah, kasla mapugtwa ko na. No apay akas ni tatang bakay. Anya ti kayat mo asawan iti day ta panagisem mo. Saan nga min ang maka-score ni tatang? Maka-iskura sa asawan mat dita. Kitamom latamot din at ikat ko asawan bakay. Tumal na ka man. Lakay kan bakit dan. Senior citizen dan anya. Awan ti lakay kan bakay. No day ti pagsasaritaan bakay. Nang runak ni tatang. Tataraki kan napigsapay lang. Day tanga-tanga agpaiso ti makagapo. Nagpasada ka rabiain. Anya kumano rabiin. May mayat pa ya. Ngam tayo daak lang dito balay. Ming ka mga nang. Ado jay nabati a beef stick ije kusina. Kinalubak ije rabaw tila misaan. Awang ganas ko amangat. Apay nangan kan. Saan ka mabisay? Nagdamdamag ak iti nasayaat. Ngam kasta ti pa nagsungsungbat mo. Apay aya. Ayan na, dagiti ubeng. Nakaturog dan a. Ay nagturugan na nga. Ijay silid ta. Anya? Iso nga ano sampay lang ti maturog dito'y salas. Ay puunay mo ti kastuyag. Mabait lang tayo nakalaan tayo ulas kan pungan mau. Na, jak pa'y makatiming mal. Hello bakay. Madama pa'y laang ti seminar mi. Ay na, naglamiis dito'y bagyo lakay. Ay, amok ah. Mapan ka man ijay balay no at dawayam. Itulod mo ti abasto dagiti ubing. Ay, wala bakay. Igatangan matanda tatangkan na nang iti kayat da si daan. Wen bakay. Obserbaran man kit di. No agong ungat pa'y laang ni tatang. Ay, sige bakay. Aramidak na ita. Tatang. Oh, si kamot kaya. Umayak mang tayo, dito basto na kita ubeng. Ay kunak no may mo idan alaan. Nabanugan ni nanang mo nga gaw-awer. Di na payin masangot ang digaws. Ay, kastaya, tatang. Di pa'y makapagsangay sayang. Sige karot, tatang. Tayawid ko nida. Una, tapno makapag-relax mama da tao. Ay na, uray dito'y dapay laang balay Taimbag lang adakad kadwami kin ni tatang yaw. Ay ipayawid mo ida, tapno makay na naka. Wan man ngagpaiso nanang. Kasapulam mo, itag-relax. Relax, adula amay. Ne. Anya laki din ay nanang. Asi kasumut ani tatang. Oh, anya tatang. Ay kisuan Anya pa'y laayati makunana. Kat ilot-lotwak mo't iti paborito na asidaan. Itimplaak mo't iti kapina. Ne. Nanang, saan lang aday ta? Ti kasapulan ni tatang. Tanya pa'y ngay kumati sabali akasapulan na. Kasapulan na mo't ay iti lailaw nanang. Ay, dayta kay, natumbok mo. Anya, ay sos, lakayanan, day tapay lang ti kasapulan na. Awan tilin na kaya ni tikasta, nanang. Ay, dayta ati manukan. Lumaklakay, pumigpig sa niya, tatang. Ay, husto dayta kinunam. Naglaing ka na manugang. Natumpungak mo lang nga, tatang. Kahit anyangay. Ay ka, apir tangaro, tatang.
lakay. Apay anak tagarimat dita balay. Kaslada dagita ubing dita. Madamada nga gay ayam. Inyawid ko nida. Inton sabadok pay la kumaida ang mapanalaan. Kas kunaking ka. Kasapulan da mo datatang kananang. Iti ag labing-labing bakit? Sika talaga. Kita niya ngay. Nagragsak ni tatang iti imbaga nga lag dagiti ubing. Alakit bay ang arod. Sapay ko ma, tamaikatan ti kinasungit ni tatang. Ay, intan ang maturog ba kahit? Maturog ba ta sasawam? Diyak pa'y naluto da ito sinigang asidaan ta. Ay, makauray dayta sinigang dayta, makauray. Uray mo tipan naturog. Apay ayang agap apura ka maturog. Ay, nagkapsot mo ti IQ mo. Di pa'y masirok mo ti kayat ko asawan. Na. Unay mo na panagurok na. Kahit ida na pa'y laang agururukan. Ay, bakit? Agraing ka. Ne, taingato na tiiman na. Inay na. Nagkalsaman ti kilikili na. Ay sus, dinsapay nagtigos ba't? Hey, makapawan ti ganas. Ay, bumangonak man lang. Ay, dumanog. Apay, dumanog ka. Kano nakakitam ka, Mike? Natimpla kun ti kapem, agkapikan sakbay amapan ka agpasada. Sadan, Bigbigat nga gungungot ka. iminuma ko ni Tidano manalamis. Na, di mo itupak day tabaso tama nga numabuong. Ha? Jakto pa'y agaw awid? Apay aya, anya ti pagkaskas taam. Inyawid dalang arudon dagiti apuko ta, agungot kalat ta. Kasanaw, dimpay mapanunot matagdigaws. Sinigang lang arudan ti sindata. Agam, ay da, agat sinigang kamay, pati sangaw mau. Day ta, ti pagsaksakitan tinakamaw. Agdigos ka mata, agtutbras ka, kasyay. Nagadu ka nga mumunaya. No kaano ka alimakay, isupay ti panagkasta-kastam. Inakagpasadan, saan ka nga glutaw, iti pangal daw? Mga nakiti restaurant. Ha? Anya kay nanang, kumusta kayon ka ni tatang? Ay nasabalin talaga ti ugalin ni tatang muloy da. Narigatin ang maawatan ti ugalin na. Kasapulan laang ni tatang tila ilo, nanang. Kanula lakayanan. Adto'y ti ginatang ko apabango, para ken ka, ken sabon a pagdigos, nanang. Anwag nga idagita. Tapno saan amaawan ti ganas ni tatang kada kayo. Tapno agnanayon nakalatta nga ay ayatan. Nay, awan matiti kusina ni bakit nga glutlutaw. Napananan ngay nga ta. Lakay, simangput ka magaya man. Naging pisan day ta dastermaw. Ay, hapslip sa mo day ta. Umay kan ata maturog tan. Ne, ay kano saan pa yan nag-apon nagiti manawag. Awisin ako na maturog.
Ay, kituon na, bakit? Ay na. Unaan tan nagiti manong nga gapon. Ay na. Na, Ha? Sika magamdat ag sagsagawi so parang. Ay, iyon na pare. Siyak. Apaw, kasla naragsak ka ita, pare. Ay, bakit madlaw ba? Kinay, po na yan. Nagsilingan dito buhok mo, pare. Asos! Kapumpumada pare ko namsa. Kan... Aw, nagbanglukan. Anyan lakit din pare. Amom latamatin Napagbigyan ko namsa iti Tagalog. Ay, naka-score ka mo lang, pare. Ay, kauna pare. Paubingin na kaya matalaga tirik na. Nag-imasin jam. Anya lagi died. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.